Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mercy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabayag kami ngagdandan na iti asawak, ngam awan pa'y anak mi. Agingga anapanunot mi nga agasawa, tagpakita iti doktor. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mercy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, maikulkulang ka manan. Unay daytan a panagsanaay mo? Saan nga may namapukaw iti panunot ko di imbaga ti doktor itay? Isumot lagayam asaan ta ang makabukbukal iti anak. Anya kalakit din aya. Saan ka ang mapukawan itinamnama? Addan tulat ta. Kumusta nga itinapanan nyo idinaminsan kini Joseph? Imbaga ti doktor, nga adda basit problema. Isong adda tumaran na a vitamins. Kan liklikan na kano ti arak kan sigarilyo. Ay, sumet lagayam ah. Barang no addan to pagnaan dagiti tumtumaran na. Ay, kat bareng nga rud anak ko. Uwan tatang. Kat si kangay, awan ka di ti imbaga ti doktor, amangan no adamot diferensyam. Awan tatang. Nilaang Joseph ti adda diferensya na. Ngam sa anak mo't kit di ama upay. Mamati ak, ama paraburan kamin tumatlaang iti anak. Lakay, nakatumar ka din iti agas mo? Wen, itay pa'y Kunak no di ka pala nagtumar. Kitam ta saan mo amaliwayan? Wen, ngaminton may bus na kita, kat awan pa'y lang. Oray huston. Apay, kasta kalakana aya. Anyat gungguna na anagninang agas no di mat umepekto. Adda ayamat umipekto adagos. Magagaranak nga rudin. Masurunak pa yun no maminsan ka nagiti makasarsaritak. Tawan lakit damagan da no apeng awan pa ilang anak ta. Wen nga rod, uray dagiti makakitkita kanyak ngam amok. Awan lakit kasta ti damaganda. Adda pa'y kit din dagiti mangising-singasing nga agampunta kano. Tabarang addanton anak ta. Angam kunak nga urayan talatan ti ipaay ti apo. No awan, ay kat anyangay nga rod, awan mabalinta. Lakay! Oh. Lakay! Apay, Ay na, delayed ti binulan ko iti 2 weeks. ha? Amangan no masikog ka na bakit? Ay na, maadaan tanton iti anak. Ay na, sapay la ko ma. Ala, agrobot ka. Kuyugan ka ama pa ni ti doktor. Tarsem! Unaklakit tinuaddan. Excited ak pa'y mat ngam awan mat gayam. Wen nga rod, Talaga siguro nga awan. saan man? Negatibo ka launay. Basta jakon namnamaen, ama daan tay ti anak. Apay akas jay tila nga itay ni Joseph? Dismayado ngamin, tatang. Taapay. Imbagak ngamin, adilid ti binulan ko. Iso nga imbaga na nga agpa-check up kami. Ang kaskas dimot nga awan. Ay, excited ka launay met ngamin anang ibaga. Kinumpirmam kumapay nga imuna sakbay nga imbaga mi jay tao. Wen ko mga rod, tatang. Jakmot ngamin nalapdan tiriknak, tapirmi ang magagaran akon. Napanan nga ruden nga iti asawam. Jak mo, tatang. Nagpakada itay arumwar. Napansiguro iti ayan dagiti kakadwa na a driver.
Tapos matgaya man dagiti vitamins atom tumaran ni Joseph. Kapay asan agim matang, kat kanayon matarumwar. Lakay! Joseph! Ay, awan mo't gaya man dagiti agas mo. Apay adi ka gimatang idi na udi arimwar ka. Oreos to. Awan matlat pagpagnaan na. Sayang lang ti maigat-gatang ka na kita. Anya? Wan may igatang lang ti masida ta maramanan pa. Ala, bayam, syakton ti mapan gumatang. Bay amon ko nakmet. Agsaysayang ka lang. Inamabulan ang nagtumtumarak. Insarden ko pa yung tiagin umakas ko na ni doktor. Ngam, awan na tamat. Isa bayam ditan. Awan siguro talaga. Isa saan kan amang namnama, Mercy? Unay maten. Saan ama ibos dagito agreg-reg abulong? Kakarkaraid pa ilaang. Ngam addaman maisuksukaten. Ay, panagbabarumot man ng tibulong dan. Ang apay nga ta. Kasla maulawak nga tan. Ay, madia talaga. Itugaw kumanpay biit di taayan ti papag. Ay, naglukon. Kalat matlatan ang maulawak. Sa anak mo't amabisin. Tananganak mo't itay. Ay, apayan Mersey. Nakatugaw ka mo't dita. Di mo pa'y naakop dagita karkaraidam. Kwa nga min tatang. Kalat mo't ang maulawak. Iso nga intugaw ko pa'y laeng. Ay, amang ano anemic ka mo't tayo. Weno saan? Amang ano na nga tumati blood pressure mo. Wan, sa anak ang nagbinulan itinapalabas. Ang Jack pa lang ipakpakaam mo kan ni Joseph. Siguradwak pa'y nga umuna. Tama nga no fake pregnancy tumanan. Ayan gayam jay ginatang ko idi a pregnancy test kit. Adagayam dito ay. Ipadas ko pa'y dahito ay. Tanuan niya ti resulta na. Isunton ti pa nagpa-check up ko. Yes! Kamaudyanan na. Adanton putot ko. Ay, lalakin to kumatiag balin nga anak na. Tapno junior at agos. Lakay, uray anyan ton ti gender ti anak ta. Ti importante, adanton anak ta. Sa bagay. Ay na, tsak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Bakit? Nakarkaro kanyak, ah? Ang apay adi mo imbagbaga. Ta kinaduan ka kumaan nagpakita ti doktor. Pasensya kan lakay. Amangan ngamin kunak no saan a positive ti resulta. Iso asiniguradok pa'y nga umuna. Tadyak kayat ang masakitan ka manan. Ay na! Congratulations, Mars! Kamaudyanan na. Adanton pamasingkad di pa nagkumari ta. Wen nga rod, Mars. Ay, kunak no talaga saan kamin ang maadaan iti anak. In God's perfect time, akunada nga rod, Mars. Wen, Mars. Iso nga nadamtabagi ma. Di mo baybayan, tapno na salon at to ti agbalin nga anak yo. Wen, talaga akas ta ti aramidak. Ngam ne. Di nakpaginawan Tadinto kat siyak ti karup-rupa na. Ay sus, kaasilang. Anya? Ada kayo matgayam. Mama, ipag. Pasensya kayon. Jack ammo nga umay kayo ita. Napnapanam ngamin aya. Napanak ijaayan ni Georgia agayam ko. Aya, nagmalam ka ijay?
Ha? Sumardeng ka man dita, Jenny. Damdamagag laang mat. Tamasikog lakat nga rod. Ngam sa dino pa'y laang ti papanan na. Aday ta. Naisagana kon ti lamisaan. Inak ayabanan da mama. Awan damot dito'y salas. Napananda nga ta. Imposible mat anagawid dan. Kat kunadamot nga umyanda dito'y. Adada nga ta dita nga to. Inakman kitaan. Amangan no adada nga agpaiso dita. Amangan no siyak matipagsasaritaan da. Masiguradong ka di, aputot mo jay inawon na. Wan nga rod manong. Di mat ko na ti doktor mo. Adi ka makaputot. Amang ano sa bali kinakasikukan kwa na. Anya sa bali nga ibagbagamat dahi ta nga ipag ko. Mama, Iso ka di Mana? akas jay ti tenor ti saritaan mama, mi itay. ko ti imitan na. Tapagat atapan na. Basta klase ti asawak. Kaya may sa, imbaga ti doktor ang nababati bilang ti similya. Unay Sa mat. kasakulan nga darag ti imbaga na vitamins kan supplements at umaral. Saan na nga imbaga sa anak ang makaputo? Agyam anak. Kunak nuuray ti asawa kat agdua-dua kanya. Ay, basta. Agdwa-dwa ak aputot mo, tisikog na. Putot ko, mama. Una Basta. yan. Masigurado ko na ito. Pagat atapan dak gayam da mama. Kanti ipag ko. Kunak man no umyan da mama kan manang mo dito eh. Nagbaliw ti desisyon da. Agawid na ka nung matlaang. Joseph. Oh, apaya kasta ti panangkitam kanyak. Nangag ko dagiti imbagbagada kan ka itay. Ha? Kat agyamanak. Tasaan nak apagdua-duaan. Anya nga mintiga po nang agdwa-dwaak. Siyak amis mo ti makapanagnag kan makaamamukin ka. Iso nga amok nga adayo ang mapasamak ti ibagbagada. Ay na, Mars! Nagpaspas ti Aldaw. Dakkelan day ta tiyan mo. Manulangan na bulan. Rumwaran ti anak mo. Ay na! Siyak ti magagara namang saklot iti anak mo. Unay dayta nagagar mo, Mars. Siyempre manumat atawan nga inururay tayo. Sabagay. Ay na! Nan, igamak man ti tiyan mo. Ay! Nagkuti ni baby! Kaslaam muna. Aywan, napan kay ka din nagpa-ultrasound no niya ti gender na? Wen, ngam impakaunami, asaan mi pa'y akayat ama amuan ti gender ti anak mi. Ha? Taapay mat. Tapno exciting ka no, kuna ni Joseph. Saan aya nga itati kabulana, Mercy? Wen tatang, inton October 24 ti due date ko. Ang saan asigurado iti dayta nga aldaw. Taadda ka no iti 2 weeks before, wano 2 weeks after iti dayta apetya. Ay, kat talaga nga urayam langin nga rod, Kas makita kat nababanday ta tiyan mo. Sana kas idi napalabas alawas anang ato pa'y laeng. Sigurado anandanin day ta, anak. Wen tatang, kasla nakadagdagsen pa yan iti panagriknak. Marigatanak pa yan nga agkut-kuti. Ay, kasla pa'y madanaganak. Taamangan no jak kabailan ti aganak. Anyamatan, disturbo ti kastoy. Itayak pa'y langag karasubli dito CR. Ada ispat ti daray ti. Ay sus, aga nakaksamutan. Ringak ti asawag. Lakay. Lakay. Agriing ka kuma. Apay ka de. Aga nakaksan. Ha? Ada
Da nakita nga ispat ti Dara iti underwear ko. Ay na, nag-cute to'y apok. Nakalunglong po ang maladaga. Karuprupak launay. Unay mata ko na yung akarupro pa yung launay, tatang. Siyempre, proud lolo da ito'y. Kahit kano kayo arumwar dito ospital. Inton bigat pa'y laang, tatang. Alaan da pa'y ngamin ni baby iti Dara para iti newborn screening. Kastaya. Kahit daabalayan ngay. Imay da ka din bimisita. Adda da mamakan manang Jenny itay. Imay dala kinita ni baby. Pimanaw da matla adagos. Ha? Ay, imay dala siguro kinita no kaingingas matlang ni Joseph nga anak da. Nagalas ti kapanunutan da. Di dakat agyaman ta maadanda iti apo ko. Bye-bye anyo latta idan, tatang. Tinapatag. Saan akas jay ti kapanunutan ni Joseph nga asawa? Manon alawas tinapalabas. Manipod nakaawid tayo dito balay. Ngam di man lasim marungkar ni mama. Naimbag pa ni daddy. Tada nga imay. Kan nakaragragsak anang uba iti apo na. Saanan ada mama ti panunutem? Tiket di anak ta ti pangipamaysa am iti panawen mo. Diyak lang amin maliklikan a panunutan, lakay. Masaktanak iti kasjay a panagat atap da kanyak. Ulitek nga baga. Saan nga suda ti panunutem? Maamiris dan tumet lang abidot ti pampanunutan da. Makita dan to akaruprupak ti anak ta. Dandanin makatawan ti anak mi, ngem saan lata nagbaliw ti katugangak a babae, kan ti ipag ko. Tilangan pagyamyamanak, ket saan a naimpluensyaan ti asawak, iti ibagbagada. Tuy pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpagayam Mercy iti daytoy apakasaritaam. Ala, agpakumbaba ka lata iti katugangam, ken iti ipag mo. Tapno maliklikan ti parikot. Tinapateg, agtultuloy tiragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mercy. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, June Rebutazo. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.